Fia le nganga i toi whatalo whati nei tu la ole awa uli. Ia i nei Samoa. Ia i seo tātou atu nuk pele o fia lamolo e whaafonga mai ai. Ma e whaongai nei pele tau tua nei alau loa pei. Ma lore so i fua. Ma lore fo lau. Ia i le nei fo i Aso Tofi. Ia e usi mai lola o whaafonga sa whapoponga nei o tātou tala mai Samoa. E pei ona masani ai. Ua fisiringia na fionga le sui whaamsino sili a vui Clarence Nelson ia mafua anga o le tatala i tua po le peio e le official lawyer sili o se tasi o te maitai. Leo lo utua ia i mori anga o le umio whala au whaasaina i a Marie Van Welly. E le mawhai o na tatala i tua le sa avea masui komisina o whai ngā pālota ia afualo Darryl Mapu. Peitai o le omoli a whaatasi la ua nei i mori anga o matau whala au whaasaina. O afualom Fanueli na tau fia whaatasi ma moria e leo le masina o te sema o le tausanga o mawai. I le mai ai se os whainga leo i le whale o afualo i nuk fau. Ma mawaini sanga pepolo i ei whala au whaasai no le aisa. Whaapea i manila au maalosi ele i laiseneina. A toa ai masetino i tupe. O lo moria whaatasi la ua i morianga ta iono tau sori ngā tula fono e a afiai. Whala au whaasaina. E tu sai o pepa o morianga le itua leo lo o ta uai, o le morianga mua le umia leo whala au whaasaina le aisai pe o na mawain tanga pepa se lima, o lo iai to tonu le nei whala au whaasaina, ma o lona mamafa sa fuaina e tasi te sima le ono kalama. O le isi morianga le umia ina o li paipa se lua le e whaonga ina e ulai le nei whala au whaasaina. O le umia ina o ni au penga whaasol tu la fono ni tamaifana po ni pistols, ma isi morianga le laisene ina o nei la au malosi. A toa ai ma le molianga, o le umia ina o ni utu tau po pulu whana ele whaatanga ina. I le teime le leilonga i le aso ana na fina tua tuai le tumaita ilo i olo tu lai mo a fualo i a whaamatalanga uma. Ia tofi lau leone su ama ilo i a whaamatalanga uma, whaatau tau, e lango ai te tala ino a fualo i tua pe tai, na matua i te ena maa losi le tumaita ilo i a le tua leo, ia Elizabeth Titi. Ta ua i titi whamsinonga maurunga whaapea o mafua anga umalo na te ena te tala i tua a fualo. O lo i tui nā tu umai whaafina unga le i tua leo. O tu e tolo poa i longa le ning ta upu i le aso antai au, o na i leo mwhai o na uru whale a fualo le potu whamsino, o na ua whaadia e le i mahe a umono tui pui o le COVID. Ua whalia mai ala se pepa o whamtalanga mai mtanga wengal soi fua malolo ina le amatalia alua ia le tui lono tolu mo Samoa po le booster vaccine. Malo whaatino ina umai no fuanga o whaanganga mo tuinga i peifoi o na iai tuinga i lua o le AstraZeneca. O tangata uma le atinu ule ua mai ala to tuita i lua uma whainei o na maua le tui lono tolu e pei o na whaatino ina i whale Samoa le tuirisi a pia. Whaapea i mano fuanga whaapitoa i whale maitele i mo totua a toa i ma le fale mai whai tū malo uma e le ngata i polu a o savai le uma whai o na mawaile nei tuita aua. O le vai asa uma vai le ana tau nuu mai ai i le atinu le sfulu afe. O tuia le AstraZeneca mai Australia. I la ia whaawawina i petu inga mo tangatere i whai ala tau tui. Pere i mai a fwoi tuita i lua. O lo au mai ai wha maunga. Ale mtanga le venga soi fu malolo ina. I le asa lua al masina le nei o Fepuari. O lo wha mauwina i o lau wha inga atoa o mo tangata ua mai au na whaia ua tui. E lua se lau dua su wha a fe wha se lau lima i lona tu wha atasinga. E se lau male ono afe tangata o mai o matuita i lua po le valu sulfitu tesi man 2% o tangata e te tau ona tui o le atinu. E se lau sulfitu afe. Ono se lau valu sulfitasi. Ua mai ala tau tui mua po le iwa sulfitu ono tesi man 5% o tangata le atinu. Mo le tui o le Pfizer mo whanau ta isfulu sulfita o sanga le mantutua. Ua whaamawina i was fulu iwa afe fitse lau walus fulu lua o mai a oma tuita i lua. Ai na o le luas fulu lima afe walus e lau dimas fulu tasi. Ua mai a urua i tui. O lo whaamauti noa mai pēr ele malo o lo o lava ia sapalai o tui pui o COVID mo le atinu atoa. Le e tatau o na tatui uma. E esa mai tui pui o lo una i malo si mai pēr mtanga luenga soi fo malo lo ina no malu lau telo le atinu. Ina ia wha mole tau si sia tu malau tele pe o le whawhano mau di mai teimi uma o le whai o le tale whawhonga i teimi e wheo ai ai soso no whanga whai tele ai mai sa ia le wafa atulanga ina i lua mita
ia tausisia pea. O lo matua I tapu lava o na vaia ni whanau e lalo sfulu o tausanga I so o se nofoanga whaitele. O lo whatalia pea le matanga luenga leo whalpui se reporti mai se tasi o whamasino leana ngafa male mata opo su enga tausoli ngā tula whono. O lo tua ai se tasi sa avea ma leo asiasi a Kenneth Committee. E alai masalu mianga I whainga whaala tua sa ia whaatinoina. Whaalia le sui komisino leo ia le a taua Samuelu a whamasanga e whaapea. E le mawhaeo na I loa suafuanga le matanga luenga le nemta opu se ia wangana. Wa o atu le se ripoti me le afionga le whaamisino le ana whaatau tai le whaamisino ngā le li nei. E pei ona whaamalolo le tū mau. O le tausanga o mawaele masino o ke topa le ana whaamalolo le tū mau wai komiti. O no tu a inga sa ia tasui ina nisi o whaamaumau ngā leo. E tu sa o se mata opu a se tasi o te mawhai pisi nisi longa I nā tinu. E pei ona mōria le avtava le o nā. Sau noa le a taua lo o whanga solo pesu su enga whaaloto I whale. E le vaenga le pisa u po le Professional Standard Unit ale matanga luenga leo. Ma lo o whatu mauina pea ona whaamalo le tu maule nei ali mo le taimi nei. O le ali leo ia komiti sa whaisi lewa o ngā lue mo su enga mta abtau sol tu la whanu le ofisa o le loia sili. Po le vaenga le prosecution. Ma tau sanga o mawai le ana whata ato e whawhainga luenga ai o ia. Ina ua mai aso su enga na tua ia I se la au malosi. Le ana fiu e sa ili mo se mata o pita ua lava. Sa iluma le whaamsinonga mawalunga pe tai. E le I whaamaunia masalmianga ia te ia. E ala le neila au malosi. Le ana toe whaawhainga luenga I nai loa o ia. I le matanga luenga o leo. Tala muri le aso ana nafi lea na amatari aloa ia ilo ilonga le tangi al vanga whaupwhai le fast. E whaasanga I le taitai al vanga whaupwhai le hero PP maisi. E whaapea wala tau whaalawe ina ma tamo whai tau fia tau fianga le palemene. Pei tai na whaasaina le autu stala o na uai tau urumanga le neme ta upu I le aso ana nafi. O le nei tangi ala fianga le palemia ia fia mena minta afa maisi. O lo whaia whaasanga I le fianga le taitai o le ituanga ia tu le epa dakta sa I lele mani e lengoi. O le sa avea malo ia sili a Samoa ia savale Noa, Marieta, Pitham and Endeo. O le sa avea mo fofonga whetalai o le mauta mo tausanga I tele le afionga ia le au pepe to le afofa afisi. A toa ai ma le sa avea mo whailau tusi al fono au whai tūla fono. Ia tia gram tuala o lelei. O tausanga o mawaele na whai eispolo inga le whaamsinonga maua lunga ina ia tau au fia le palemene ina sa lua tolu o me. I le mai ai al fast fulu aso talu ana mai al whai ngā palota. Ale atinu e pe tu ina mai al whaavai. Ma lo fi nau malo si mai le fast ele ia mana ia. E tai masui al hero PP le nei polo inga. Sama toa ifsiringia malo si al autu stala ia le sui officer senior tanga luenga whaamsinonga I le aso ana nafia au morani. Pe ai se awa whaasa I le autu stala le nem tau e tau an longolongo ina I le atinu. Pe ta ina ia whaalia na le whaamsino lava I eili whaatanga ngau tangata. E mawhai ona iai te tono al pot whaamsino e tusale nem ta upu. O le vai asa o mawai le antu ina mai is whaasa launga whaalawa I tele le whaamsinonga. I le mamanu o le atinu e na o le tonsful lau tangata e mawhai o le whaatanga ina. Te tono o potu whaamsino I se o se mta upu e wala awina. Pei tai o le aso ana nafi e to ala haiti lava nei tangata sa iai tono al pot whaamsino. E tusale nei me ta upu. E le I tai a toa se tolu se fulu. E pei ona whaatu langa ina mai. Whafonga anga le atinu e meisi o tātou paanga masani le Law Bay o se tamwhenga nei ale o te otonga o tātou tala mai Samoa nei fo I Aso Tofi. Ia o le ato e mau whaisesiona whapoponga I le aso a tai au. Ma le anga ia tu whaingal mai aso e moltemi nei whamanuia tere le atua. Ia fuafuanga malawa singa o lo whenga iei man taito o tasi. Tātou toi whailoa I le aso a tai au. Whaasoi fua ia.